17 časova. Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život. I ne znam šta će da bude sam. Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš. Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito. Ja bih željela neko da me usvoji. Da bih željela. Govori da bih te video. Program dokumentarnog zvuka. Moje ime je Dušan Milekić, ja sam rimokatolički svećenik u 2 župe, trenutno sad se nalazim u jednoj od njih, to je rođenje Blažene Djevice Marije u Novim Banovcima. Također sam župnik i u crkvi Svetog Petra u Inđiji. Nekoliko godina sam već tamo, odnosno od 2013. sam u Inđiji, a od 2008. sam u Banovcima, tako da imam već jednako lijepi niz godina zajedništva sa ljudima ovdje i radom sa njima. Inače sam rodom iz Petrovaradina i tamo sam i odrastao, završio osnovnu školu, srednju u Novom Sadu i potom kad sam odlučio studirati za svećenika odlazim za Đakovo u Hrvatsku. Tamo završavam Filozofsko-teološki fakultet i poslije toga nakon našeg ređenja dolazim prema odluci samoga biskupa u ovaj naš Srijem, u službu svećeništva, dati se narodu, dati se ovoj službi. Pitanje toga da se odlučiš na to ne dolazi odjednom, to su doista dani, mjeseci, godine čak promišljanja. Istina, ja nisam planirao biti svećenik u početku, kao mladić. Imao sam svoje neke ideje, vizije, planove, ali to se počelo mijenjati sa srednjom školom. Ne znam, kao i svaki čovjek, svi se tražimo. I jednostavno vidio sam da u tome što ja planiram, osjećam zadovoljstvo, ali da nešto nedostaje. I da u tom periodu bio sam puno bliži onda crkvi, razmišljanju, promišljanju o sebi samome, susretu sa Svetim pismom, u zajedništvu sa svojim svećenikom tada u svojoj crkvi, gledajući taj život da posvetiš i daš sebe nekome, nepoznatom čak, a daješ mu sve od sebe da bi on vidio da postoji mogućnost da postane bolji, da mu neko pruža ruku, da nije sam. To je nešto što otvara puno veću dimenziju u nama samima i vidimo da Bog je istinit u onome što piše u Svetom pismu i uživo u djelima. I na osnovu toga svog nekog promišljanja mijenja svoje planove. Tako da kad Bog pozove, tu nema rušenja slobodne volje, već on zove. A na meni je, odnosno na svakom od nas, hoću li prihvatiti taj poziv, tako da to uzajamno postoji to zajedništvo. On zove, a ti u slobodnoj volji, prepoznajući tu ljubav njegovu prema tebi i svakom čovjeku, odgovaraš. Što se tiče moje obitelji, ima nas smiješanih, tako da mi smo svi iz ovih krajeva vojvođanskih, tako da ima nas i katolički i pravoslavni u obiteljima. Sad pitanje toga da sam ja postao svećenik, to je bilo doista onako veliko iznenađenje, jer sam prvi iz obitelji koji je postao svećenik. Naravno da je to bilo iznenađenje,
ali onako doista veliko promišljanje i kod roditelja, pa i kod mene samoga. Jer sam život svećenika, posebno katoličkog svećenika, je zanimljiv i iznenađujući po tom pitanju kako on izgleda. Posebno po tome što moraš se žrtvovati na taj neki način, Bogu onome dati sve od sebe, pa i od same obitelji svoje vlastite. Tako da taj neki vid mog života jeste bio doista malo težak za sve, ali vremenom i uz Božju pomoć to se prihvatilo i naravno u radosti sada gleda na to, jer poslanje je svećenika doista veliko i značajno. Što se tiče fakulteta, mora postojati taj filozofsko-teološki fakultet i bez toga ne može se postati svećenik. Kod nas ovdje u Srbiji nema takav fakultet za katoličkog svećenika, tako da mi moramo odlaziti najbliže u Hrvatsku i za nas u ovim krajevima Vojvodine mi uglavnom idemo do Đakova, odnosno naše nekadašnje centrale, budući je bilo Đakovačko-srijemska biskupija, sada smo samostalni. I dan danas odlazimo tamo na te studije, ti dečki koji odlaze tamo žive u bogosloviji, tamo provode svojih 6 godina života, zajedništva, duhovne naobrazbe, oblikovanja, da kažemo to, usavršavanja, ajde da tako kažemo, rasta u vjeri i naravno u tom nekom studijskom smislu. Sam fakultet je 5 godina, ali mi koji ćemo biti svećenici imamo još dodatnu godinu, to je ta jedna vrsta pastoralnog usmjeravanja, šta i kako nas i čeka i kako treba se postupiti, kako živjeti, kako raditi. Tako da, kažem, eto, u zajedništvu s nama idu i ostali studenti koji će sutra biti vjeroučitelji. Oni ne postaju svećenici, muškarci i djevojke. Oni postaju obiteljski ljudi, ali i u školama ili već na kojim mjestima postaju vjeroučitelji. No, kažem, mi koji smo svećenici imamo tu 6. godinu još dodatno. U toj godini na poseban način prolazimo određene predmete koji se tiču samog života tebe kao svećenika sutra, to je pristup ljudima, pitanje ispovjedi, pitanje susreta sa bolesnima, sa umirućima. Znači sve ono što će nas dotaknuti kroz život i taj susret koji ćemo imati s ljudima, a pored tog nekog teoretskog imamo i praktikum, odnosno odlazimo na jednu od župa i tamo to i uživo prolazimo, kako bi nas na neki način susreli se sa svim tim stvarima, da sutra možemo doista u duhu vjere biti spremni na ono što nas očekuje. Meni osobno nije mi bilo teško u tim susretima. Pretpostavljam da Bog sigurno daje svoju milost u tome, jer tamo kad te on zove, ne puštate samog, ideš sa njim. I hrabrite, naravno, umnaža tvoju vjeru, tu snagu, tu ljubav, no kao čovjek itekako nije svejedno vidjeti i bol, i bolest, i umiruće, i ostavljene i tako dalje. No mi u vjeri rastemo u tim trenucima svog života i shvatamo da smo u tog trenutka mi ti koji trebamo od Boga donijeti nadu, hrabrost i utjehu tim ljudima koja i djeluje u našem životu. Tako da bijeg od života i tih njegovih poteškoća ne čini nas zrelima, naprotiv, ostajemo uvijek iznenađeni. A u jednom dijelu Svetog pisma Isus rekao, kad kreneš za mnom, moraš uzeti svoj križ i ideš. Tako da mislim da mi i kroz te trenutke života svećenici napose vidimo koliko je Bog blizak i koliko znači to, kažem, doživljavam kao svećenik kada dođeš nekome nemoćnom, kada on osjeti da neko ima vrijeme za njega, ima susjećanje i da ne kažem u trenutku kad ga neko dodirne, stavi ruku na njega, pomiluje, da doista to duboko djeluje na sve njih, posebno u milosti Božoj. Možda mi krivo shvatimo tu težinu riječi opteretiti, ali ona ima svoj smisao. Jer taj netko koji je došao k tebi nije doneo ništa dobro, donio je teret. I opteretio te u tom trenutku
sa tim, ali na onom smislu da ti to ne želiš ili da ti je to tumorno i za odbacivanje. Već posvećuješ se baš zato što hoćeš podijeliti mu teret. Tu je veličina ljudskog bića. Ono što danas zaboravljamo, to je da podijelimo jedni s drugima teret. Mi svi bežimo, čak i od svog vlastitog. Da je moguće da se skloni to s mene, a da ja uživam, što kažeš, pod palmom i da je to sve tako cvijeće i sunce. Ali život nije takav. Moramo biti svjesni toga, ali u Bogu doista nezgodno je susresti težinu i teret drugih ljudi. Posebno kada moja ljudskost nema odgovor na to, niti mogućnost neke pomoći, i to doista mene pogodi u ljudskosti, to je normalno. Ali ništa to nije meni predato. Ja tu u zajedništvu s Bogom i onda u toj duhovnosti Bog nosi sa mnom taj križ i to je to uzajamno. Isus je rekao, ja ću vas poslati da u moje ime budete ti koji će ozdravljati, blagosivljati, pomagati ljudima, tako da to nije sve u meni i po meni, već ja sam predstavljam Božju blizinu, ali kažem, u ljudskosti nije sve jedno to vidjeti i čuti, ali nekako tome itekako još više predaje onda Bogu, Bože, tamo gdje ja ne mogu, sad si ti na redu, ja mislim na taj neki duhovni smisao, sad ti pokaži koliko si milosadan i koliko možeš pomoći tim ljudima. Mi nemamo radno vrijeme od kad do kad, to je 24 sata. Nas u ponoći mogu ljudi probuditi zbog poteškoće, zbog bilo kakve neprilike ili dobre vijesti, što im ređe, jel? Bilo je trenutaka da nazovu zbog teškog stanja u sebi samome. Bilo je tako trenutaka gdje ljudi nazovu da više nemaju izlaz, odnosno ne vide izlaz i da je dosta ime da bi čak izvršili samobojstvo i bude takve stvari. Hvala Bogu, ne u ponoći tako često, ali preko dana toga bude. No, kažem, to vrijeme ne bira, tako da mi smo otvoreni svaki dan, svaku noć za sve. Mi smo stalno posvećeni ljudima. Dan je takav da nekad se posvetiš čitanju, posvetiš se nekom pisanju. Dan je da se posvetiš bolesnima, obilazak bolesnika. Dan je kad se posvetiš ljudima koji su se najavili na razgovor, na ispovjed, za molitvu duhovnog smisla, odnosno da im potrebno za oslobođenje od zloduha ili bilo čega drugoga, savjeti ovako otvorenog tipa, sprovodi, krštenja, vjenčanja, sve doista, veoma je bogat naš dan. Nekad može biti ništa, što kažeš, onda se posvetim sebi, naravno, a u nekom trenutku bude ono da ne znam kako bi sve postigao u tom danu kada to treba. No naravno, ima i razlike, svakodnevnica, pa uskrsno božićno vrijeme, susreti s ljudima, ispovjedi, pripreme, uređenja i tako dalje. Mnogo toga ima. Ja znam da je to ljudima možda nekad kao nepoznanica, pa šta sad svećenik ima raditi, on je tu, pa tu je. Nama je svaki dan ispunjen. Nekad može biti mirniji, ali kažem, najčešće se vodi užurbanošću koju radim i u kući. Nema veze, ne moram biti negdje, ali svaki dan barem jedna osoba postoje koja ti se javi, s kojom razgovaraš, promišljaš, pa te i to poslije ostavi u nekom razmišljanju i svemu tome. Tako da dan je uvijek zanimljiv. Uglavnom to ljudi tako gledaju kad se radi o svećenicima, kada kažu za katoličke svećenike, iz tog razloga što se ne ženimo, što nemamo svoje obitelji. Zbog toga gledaju kao jednu veliku manjkavost naših života. Sad kažem manjkavost, odnosno možda i nepravednost. Ako se i dajete ljudima što vam se sada i ovo uskraćuje,
ali to je naša vlastita odluka. Ne kažem da je laka i da mnogo o tome ne promišljaš cijeli svoj svećenički život i stalno promišljaš, da je to sve tako samo odlučeno i gotovo, ali duboko u sebi uvijek od Boga tražiš tu snagu da vidiš da li je ta tvoja žrtva vrijedna svega toga i vremenom shvataš da i jeste i da to tvoje jedno odricanje koje imaš nadopunja se ljudima koji ti daruju svoju ljubav na svoj način prilikom svakog susreta. Kada je jednom Isus rekao, svi vi koji ćete se odreći svega što imate, imat ćete puno više i majki, i oca, i braća, i sestara, i domova. To je ta dimenzija koju je Bog utkao svima nama. Mislim da to svi mi ljudi primjećujemo, tu radost, zadovoljstvo kad otvoriš svoje vlastito biće od nekih određenih samo svojih ciljeva, njih staviš po strani, otvoriš se nekome, primjećuješ da si stvarno nekako zadovoljan, sretan, radostan, a to ne u onom zemaljskom smislu, nego doista nekako puno više to prožima tvoje biće. Tako da svećeništvo nije posao, nije nešto što ja radim da bi imao svoju neku svakodnevnicu, već da bi ostvario sebe kroz Božji poziv. I onda dolazi ta punina da u stvari ti si cijel kada nešto od sebe odvojiš da daš drugima. To je nešto predivno i onda vidiš da se ostvaruje ono što je Isus rekao, u životu postoje dvije zapovjedi, ljubiš Boga i drugoga kao sebe samoga. To je stalno svakodnevni izazov, jer naša ljudskost baš nije u mogućnosti sve da to ispunjava, ali opet kažem, kad to živi u tvom životu svakodnevno u toj odluci, to je neprocjenjivo. Postoji razlika i ona treba da postoji. Recimo, svećenici su otvoreni svijetu i oni daju sebe svijetu na svoj način, odnosno prema svom poslanju, dok recimo redovnici ili monasi u pravoslavnoj crkvi, kod nas isto imamo redovnike koji su potpuno zatvoreni, koji žive samo u okviru svog samostana i neko gleda malo da je na to kao neobičnim, ali to je ozbiljna odluka ostati sam sa sobom. Mislim da danas to niko ne radi od ljudi jer se toga boji, zato živimo u toj nekoj velikoj buci oko nas, onda ne bi ostali sami u sebi jer dolazi onda mnogo toga od tebi. No, to su dvije dimenzije crkve. Jedna je djelatna, ona koja je pastoralno živa, a druga je molitvena. I ti redovnici koji su u svojim samostanima su snaga crkve u molitvi, koja i tekako treba posebno onima koji rade. Tako da te dvije kao različite dimenzije u stvari čine jednu crkvu. Svećeništvo jeste u svom značaju posebno, veliko, jer ti predstavljaš Božju blizinu svim tim ljudima. Što se tiče katoličkih vjernika u Srbiji, veći postotak i broj je uvijek bio ovdje u Vojvodini i dan danas je ostao, iako smo manjina, veći broj katoličkih vjernika u Vojvodini nego dole u jugu Srbije. Tako da iz tog razloga nas i ovdje ima više, kao svećenika i crkava i pastoral, no daleko je to od onoga broja nekada što je bilo, ali opet i u tom nekom manjem broju ostaje veliki način rada sa svim ljudima, jer s jednim čovjekom da radiš imaš posla, ali ovako kada je tu u pitanju više stotina ljudi, zanimljivo je. Tako da, posvetiš se tome i koliko je moguće, tvoja fizička snaga se nadopunja duhovnosti, pa polako. Postoji razlika života sa crkvom između manjih naselja, sela i grada. Naravno, opet tu postoji i pitanje kakva je tradicija i običaj tog samoga mjesta, bilo ono veće ili manje.
Da li je taj narod bio privržen crkvi, inače po svojoj nekoj predaji, odgoju i slično, može biti manja, da za njih crkva ne znači ništa, nego da je to samo nešto kao običajno, a opet može biti da od velikog je značaja za njihov život. I da, u manjim mjestima, eto recimo ovdje u Banovcima je zanimljivo to što su svi neki način rod povezani i tako dalje i to ih čini usko povezanima i vezani su za crkvu, ali svakako moramo biti svjesni da ako nema pravog temelja što je moje zajedništvo s Bogom, manje ili veće mjesto onda neće ljudima značiti taj život s Bogom i život sa crkvom. Dok recimo u gradovima zbog tog većeg broja ljudi se gube u sebi samima i međusobno, to je problematika grada inače. I onda i crkvu gledaju kao neki, da ne kažem neki usputni, duhovni i psihijatrijski centar, eto došao sam pa ću sad vidjeti. No vremenom oni koji se približe crkvi u gradu shvate da tu onda postaju netko sa imenom i prezimenom, neko ko te zna, neko je samo došao i prošao i to znači ljudskom biću puno, posebno danas kada sve prolazi kroz nas, ni u čemu se ne zadržavamo. Kažem, svako mjesto ima svoj neki način pastorala i to je na nama. Kada dođemo vidjeti šta je rana tu i kako je zacijeliti. Kad dođeš u novo mjesto, posebno taj trenutak kada tek dolaziš, kada te prebace, kada dobiješ novu crkvu, novu župu, trebaš steći povjerenje. Najprije zašto? Zato što ljudi su možda od ranije navikli na svog prethodnika, kolegu svećenika, koji je za njih možda bio u dobrom ili već na koji način ugodnom smislu. Sad dolazi neka promjena i ljudi nekad negativno na to mogu gledati, no mi svećenici, u sve kod nas katolika je to prisutno. Mi znamo da se to događa, nije to nama nepoznanica, ali prolazimo kroz te procese prilagođavanja, upoznavanja. I da, treba ti neko vrijeme da ti predstaviš sebe ljudima, da ljudi tebe upoznaju, da prihvate te, ali kažem, to je kod nas jednostavno prisutno i mi smo toga svjesni, tako da brzo to dođe, posebno ako ti kao osoba si u naravi takav pristupačan, pa onda to veoma lako ide. Sad što se tiče ispovjedi, pa da, i to i kod nas u crkvama je prisutno. Mi smo navikli na to da bilo kom svećeniku dolaziš jer imaš povjerenje u njega. Ne samo onome koji je posvećen tebi, toj crkvi, već bilo ko da sad tu od svećenika dođe, ljudi će mu rado otvoriti svoju dubinu. Jer prepoznajemo u tom sakramentu da se radi o susretu sa Bogom. I tada se otvara tvoja iskrenost, bez obzira ko je od svećenika tu, ali kažem, to je kod nas jer tako se odgajamo. I ta otvorenost, ta iskrenost i to sve što ljudi znaju reći, govoriti da oni vjeruju u Boga i u tebe kao službenika crkve, što ti prija, drago ti je i onda još dodatno te to motivira da pokazuješ koliko Bog misli na njih, tako da taj jedan intimni susret je velik i ne samo to, jer mi smatramo da kroz ispovjed nije samo da čujemo šta se dogodilo, da damo oproštaj, već i poučavamo, savjetujemo, upućujemo kako treba. To je ono između onih 6 godina gdje kako se postaviti, što reći. I na osnovu toga, barem moje iskustvo, jeste da ti tako ljude upoznaješ i to se stvara ta nekako nepoderiva veza između ljudi i tebe, jer oni imaju u tebe povjerenje i ja ne znam šta bi se trebalo dogoditi da to povjerenje naruši, a posebno ono što i mi znamo svojim vjernicima reći, a i oni u to su upućeni, da mi sve njihove riječi, svu tu ispovjed čuvamo svojim vlastitim životima. To
zajedništvo s ljudima koje mi imamo u životu sa njima stvara duboku povezanost, a to je ono da ti znaš sve o ljudskim životima, mislim sve, ne u onom smislu kao da tračariš, nego duboko si vezan za njih, pa znaš sve teške trenutke smrti, tragedije, znaš radosti, rođenja, vjenčanja, prijateljstva, tu si kada su sukobi, pokušavaš da stvoriš mir. To stvara veliku duboku povezanost, a onda ljudi vide da crkva nije nešto daleko od njih, nego da doista njoj pripadaju. Da. Tako ljudi crkvu trebaju da vide kao majku koja moli i bdije nad svojom djecom. Crkva je veoma snažan i vidljiv način u kome je Bog prisutan tu. To se ne radi sam tamo je papa, tamo su biskupi, svećenici, oni se šetaju po crkvi, oni nešto govore narodu i tako da. Ne, tu je temelj Božja zapovjed i temelj radosna vijest da te Bog ljubi. Govorimo o sebi, ja sam sebe našao u toj crkvi, odnosno ne instituciji, samo tako ne, nego Božoj prisutnosti, u kome ja sam cjelovit, kao doista čovjek. Mi imamo problem što ti ne možeš biti ovdje kao neki cjeloviti Srbin ako nisi pravoslavac, a ne možeš biti recimo Hrvat što su ovdje većina ili Mađar ako nisi katolik. Vjera ne poznaje naciju. To je zanimljivo Pavao rekao u svom pismu, ljudi više ne postoji ni Grk, ni Židov, ni rob, slobodnjak, muško, to više ne postoji. Za Boga to nije važno, za njega si važan ti. Ali mi smo duboko utkali vjeru u nešto kao da je to tvoj dio identiteta, a o tome nimalo ne promišljaš. Čak ni ne živiš u potpunosti to i onda smatramo kao nekim vrstama izdajica ako neko ide tamo. I to što se spomenulo baš kao ako si rođen u obitelji pravoslavno, to je to nema. Naprotiv, ti imaš pravo da promišljaš i tražiš istinu. I ako prepoznaš da je istina u toj crkvi u kojoj jesi, u njoj ostane. Ne mogu. No ja kao katolik znam da kršćanstvo u sebi jedino jeste istina, jer ono jeste jedino gdje je Bog progovorio. Nije traženje čovjeka, nego je Bog progovorio nama i zato tu prepoznajem celinu, jer ja sam se tražio. Znači nisam rođen tu i ostao, nego ja sam gledao ono što jesam, ali jer to doista istinito onda. Pokušao sam to tražiti, vidjeti, slušati druge, čitati o drugim stvarima i tako dalje i na kraju potvrdio da doista istina jeste u kršćanstvu i zato ja sam tu i ostao. I volio bi da svaki kršćanin, pravoslavac ili katolik ne gleda to nešto kao konačno. Pa ja jesam to. Ne, to trebaš ti sam da odlučiš. I da prihvatiš da ono što su možda tvoji roditelji učinili po krštenju, ti na to pristaneš. Tad počinje Bog da radi u tvom životu. U reportaži govorio velečasni Dušan Milekić, autor Milena Radić. Moje rękośnie